Pela ko jotno kulumo joto tibra sarap no te joto Facebook friends ni joto tongai no kaisa controversy ngmani eba family matter no te isa wala mani bisingo me apro kaisa mistake video eba incomplete video kaisa live anethro khaijak mani bono te ge sini family go bilaino controversy eba wala mang kaisa ngai tong tabu jorte Siapa tahu kalau dia finalize kelaikan, problem nanti. But, ne logi mana ni location, mali, bono tiga kaisa kau di sana ni, walai manising. Bono tiga kaisa si konsa clip Facebook bising nanti mistake lagi dah zaka, but hotel ni illegal, abu bono nggak usah saya kiri. Abu ni banggai, usai ni banggai, angjo to tiba sarung thani go nakar sano, ang malino bohanya nakar sano. Bono je illegal eba ward hangaro hazak muni jeng borok muni soba sini family matter tei wasu isu thai ko kong mani tongo but mo totally investigation ungjak tei bong sabu ero illegal kari tei boning sa sai kari but ang orja ki sa jole mani bising tei video upload khlaijak tei ingi thangka aboni bangi joto te prasarna ang nakar sano please seno no nakar di te seno bless khadi sing thansa ke tongi thangani bangi Boni orja gom sabo saya keri, boni mung sabar saya go involvement keri, but jol mani kuk sabai mohai ke video upload kajak te ingi tangga live sing jak tong mani sosok nono nakar sana boni bagai jotono hambai khulumka.